Kawai ka kalikit Pisa jong ka company sis Porsegur. Kabakit ya ka Pisa jong ka HDFC Bank. Kabawan na Shillong banlej sa Guwahati. Kabadon yaw registration number ML03V Nyaw R Sahun Rio. Kala Tynrah amar kamat ya kawai ka kali Ignis. Kabadang kiu siya kapang nong po. Kabadon yaw registration number ML10B Nriw Not Sanlay. Kabaday try da uba Elvis Kongjo na bernihat. Katay ka accident kalaja menta kasngi. Kasipaw tarik uyayong arajar arpenriw. Hakapor ar siteng AA. But ya katay ka jingjia kalaja ha Umling mar persya ka korna sentar kabarim. Katay ka accident kalaja na mar bakatay ka kalikit Pisa kalatur na wrong side. But Tynrah bait-bait ya katay ka Ignis kabawan nakalenti kabaday mankiw siya ng po. Hakatay ka jingjia accident laingot kibasyong hakakali Ignis kila Mynsaw jur but waypat ubasyong hakatay ka kalikit Pisa. Ya baro kibala Mynsaw jur hakatay ka jingjia lara yaki siya civil hostel ng po banyo yaki jing sumar. But kipulit ka Riboy district kidang le yaki jing tokit hakabayday bat katay ka jingjia accident. Tu mak tu. Marus 6 tu. Marus 6 tu. Kucing sudah